na le gono ntate Malefo go tsong hle badimo go tsong shawa tjeng le gape tjeng ba tele SKFM ya a go tame ntate Moruta ke tamishele ba theeletši le balatedi ba rena ka kua letlakaleng la Facebook la DR Mremi ke le tamisha wa le tamishago ke ntate Malefo the right reverend go tswa kua ofising ya Professor Mremi a ke ba tame ke ba tsebishe gore tšatši la lehono ke ba swaretše ditaba tše bohlokwa tše leng gore di ka tšwela maphelo a bona mohola go na le taba tše ding ntate Moruta di tšwele batho mohola ka lebaka la gore le ge motho a ka di bolela go tloga go seng go fihla go sasa then mara wa kry-a le gore no a di tšwele batho mogola bjale tše ke tlo ba botša go tsona lekgono ke ditaelo tše e leng gore Professor Mremi wa di ria re gopole gore ditaelo tše Professor Mremi ga a di ria o ba lemogile gore go na le batho ba bangwe ba e leng gore ba kgole ba palela ke go fihla mo re le gona then ge ba paletše go fihla mo re leng gona re kgona go korea ditaelo tše di go bona ba bangwe ke batho ba e leng gore ba dula dipleke tše e leng gore ke dipleke tša sekgowa go ba sekgweng mo e leng gore motho mohlho mongwe a ka no palela ko go berekiša taelo ka moo mara ka mokgo taelo tše di rilego ka gona motho o kgona go dia go swana le taelo ya gore go jale Professor Mremi o rile sepe sa mahlatse ke taelo e leng gore kore ba le ba ba di a sepe mo sepe mo ba tšhela taelo ka mogare da so ile ge motho a e pheta o ka tsilo wa bona gore e ne taelo go ba iwang then go na le di-perfume tše e leng gore le tsona ba di tšhetše taelo ka mogare ya mahlatse go ba ya gore ka memoya e mebe ka re batho ba bantši ba tshwenya ke memoya e mebe ba bangwe ba tshwenya ke ditokološi ba bangwe ba tshwenya ke dilo tše bona diloke mo maphelong a bona thobela ya motho wa ipotšiša ntate Malefo ka ditaelo gore ge di khoriwa ka ona mokgwa mohuto go ba di romelwa batho ba na le go fela ba bolela poleleng go ba re dilo di a tšhilafala go direga eng mohlomong motho a tla bang a di swere motho a iko a bolokegile bokanka motho a reng ka tsona go diregeng tsona ntate Moruta ke nnete go ne le ntšho la gore ba re dilo di a tšhilafala taelo tše ge di riwa re lemoga gore go na le batho ba o kry-e le gore ba tšhilafetše mara tše ka lebaka la taelo tše di leng ka mogare a tšhilafala ya gona kore di o bereka mmereko straight ka mokgo santše di bereka ka gona ge e le gore ke tša tšhelete and then di o bereka mo mohlomong motho a ke swantšhe gore motho o na le probleme ya gore tšhelete a e dule di tlo no fihla gona mo wa di berekiša di tlo bereka ka mokgo e leng gore o santše di bereka ka gona thobela ya potšišo nkile ka e botšiša o mongwe wa di-professor ke mmotšiša gore ka re dikerekeng go ba kae a fa lena mangaka lena le taba ya tšhilafalo na balwetši ba lena ba dire bang a rawa Moruta go na le taelo nngwe re e berekišang gore nnete gona batho ga ba fihla mola ba ikhwetse ba hlatswegile gona mo kgorong le gare nna re ka se ditseba se rena mangaka mara bele ke ile ka ke e rata bele ke noko e ntlela ge le bolela ka taba go korea ditaelo tše le bolelang ka tsona ke ditaelo tša mohuta mang go na le taelo e ba e bitsang gore ke pinki ba bangwe ba bitša PP ke taelo mahlatse e leng gore motho mohlho mongwe ge e le gore wa bereka ga a kgone go bona gore o berekela eng o kgone go berekiša taelo eo and then mahlatse ga a kgone go dia go na le batho ba bang tate Moruta and taba e ke nnete gona ya phela go na batho ba bangwe mo e leng gore ge kore bono phela botšiwa gore ne mahlatse mara mahlatse a gona a tswelele no kwa batho ba re no ne mahlatse kore a itire gore ke a ria baporofeta dingaka didupe mahlatse mara mahlatse a gona a tswelele and then taelo e kgona go tšea mahlatse a ya ntšhetše malaleng motho a kgone go kuša gore ge e le gore batho ba re ke ne mahlatse ga botse go bolelwa ka eng go na le batho ba e leng gore ntate Moruta ba bereka mebereko mara ga ba kry di-promotion go bohloko ntate Moruta ka lebaka la gore motho o kgona go bereka mmereko something like bo ma 20 years mara motho a promotiwe go ne o tla batho ba ne promotiwa mo mahlong a gage go ya go butša gore ganeng wa sa promotiwe bone gore no gape nna ba no mpheta ke le gona mo ke lebaka la gore batho ba le mahlatse a e leng gore ke a mantši wa le mahlatsa ka mokgweleng a mantši ka gona wa kry-a le gore a kgone go tswelela a kgone go bonala jale ke mo taelo ya PP tsenang gona goba pinki tsenang gona and then mahlatse a motho a kgona go bonala gabotse taelo gape e kgona gore motho o kry-e le gore o ra business goba one business ya gago ga e no tšwelo pele a o tse gore business ya gago molato keng go na le business tše ding tate Moruta ke mathata fela that's why batho ba bantši di-business ba di tlogetše motho a re no e mpaletše lebaka la gore e mopalele ke lebaka la gore business e na le mahlatse a mantši mara batho ba letsogo la boraro ba bošego ba kgona go no kry-e le gore ba tsentšha letsogo la boraro and then wa makala di sa sepele gabotse
taelo e kgona go thuša gona ka mokgwa o a kry-a le gore no dilo di kgona go phuruloga ka lebaka la gore gona go bohloko ntate moruta gore o kry-e o bereka mara o kry-e le gore ga o ne o tšwelopele ba bangwe taelo ya mahlatse e kgona go thuša kudu go kare o le mmerekong o bereka o ka makala o tlhoya ke batho wa iputša gore gabotse ene taba e gona ya phela motho wa bereka mara o tlhoile ke batho wa iputša gore mara batho ba ka mokgwa ba ntlhoileng ka gore ene batho ba gona a ke nagane gore motho a ka go tlhoya re sa tsebana kry mmereko gore o bereka ntate moruta o tswa jenefes nna ke tswa ga matlala ra mošebo jale re ka tlhoya re ba kang mara ke lebaka la gore batho ba bošego ntate moruta ba kgona go bereka motho ba mmereke gore a tlhoe ke batho ba mmereke ka dilo tše e leng gore di ka diphoofolo gone motho ba mmerekele ka khwephane ke phoofolo engwe ya nkga so motho gone o ne nkgela batho ba ka moka ba then ba bangwe ba tšhelete ga e dule tšhelete sa dule motho o ne makala o gola le gono go sa tšhelete a e sa le gona jo gola and then tšhelete lampile kore no ntšha 50 ranta fela napile tšhelete la speech kamka ditaba di senyegile banna ba bantši ba swere mathata ene ba theeletšego ba bogedi kua gaeng kore a re lekeng go thušana lebaka la taelo tše ke gore re tle re kgone gore no ka magae go be le lethaba ka gore lapa la go hloka tšwelopele ntate moruta a se lona o tsere tšhelete nto batho mo ke gore ntate moruta tšhelete ge e sa dule a go le nto o ka e dirang o ka seage o ka senyale ga ke re go nyala go nyaka yone tšhelete jale ke mo professor moremi a ileng a bona gabotse gore bagala ba mofetaelo ye ntene batho ba kgone di kry-a mo gape ke swere taelo nngwe ba bolela ka yona ba re ke Z2 ke taelo e leng gore basadi batho ba bomme ba enwa ge ba enwele ka lebaka la gore go ne bomme ba ba tshwenyang ke dibabo go ne le bomme ba e leng gore ge ba ya letlhapong o kry-e le gore ba mathata go ba le monkgo o sa lokang go ne le bomme ba e leng gore ba nyaka bana ga ba kry-e bana taelo ya Z2 ke ya go nwa go enwele and then o tlo kgona gore no o be ga botsene e tlina le madi ka lebaka gore ntomathomo gore madi ga ka no thoma a tšhilafala then ke mo go tsogang problem go na le bomme ba bangwe ba e leng gore ge ba ya matšatšing a sesadi then go tsoga mathata o kry-e le gore motho a gola le peni tša gona di ba peni tše dingwe tše o ka reng wa bolawa jale ke mo e riang gona ande gape go ne le bothata ba gore bomme ke batho ba bantate moruta ba sensitive go ne le nto ba bitsa gore ke infection ke motho motlhomo a kano ya ntlwaneng then after mo setho sa bosadi a thoma le problem ya dišo ke mo go tsenang taelo ba reng ke Z2 ya gonwa e kgona go thuša le monkgo ka lebaka la gore go ne le bomme a tshwenyang ke menkgo o kry-ane monkgo and then bo malefo le bo moruta ba tšhaba ba rawa monkgo o nna nka se kgone ya jale ke mo taelo e tsena go gona and a kry motho o kry-e le gore ke mme o ne bothata ba dišo mo sefatlhegong then taelo ya Z2 e kgona go thuša and then e rie motho gore a be gabotse a tsebe gore no dišo tše a di be gona ka ba go ne dišo tše dingwe a di normal a kry go ne batho ba e leng gore letlalo la bona o kry-e le sensitive jale ba kry-a le gore ba ba le problem ya dišo and then mo go ne taelo ba bitsang gore ke lerumo la banna ntate moruta lerumo la banna ke taelo e leng gore e nwa ke batho ba bontate le thaeditše banna e ba galako ke tseba gabotse o dua le mo ba bantši ba tlo emiša ditsebe thaetšang gabotse ba re lerumo la banna go ne bontate ba e leng gore ntate moruta ke mathata ka mo ka kua ditšhemong ka gore dilo o no kry-e le gore o statiwa ka phuši dilo a di sepele gabotse and then ntate wa kry-a le gore o ba le bothata ba gore gape go le ntwa tše dintate moruta ka mmagaeng a e sa le ntwa tša gore batho ba lwane mosadi wa modimo o tšhaba gone gore gabotse mogala ba gešo gabotse o e bone jang gabotse mara jale ke mathata ba bona gona monna gešo go šala gore o ria wena o ka bitša ba gešo le nna ke bitše ba geno wa ekwa a batle mo re tle re kgobokane gona re ba botse ka moo ene bontate ke batho ba go hwela ka gare bothata bo aparetše banna ba bantšhi ntate morota ba gore o kry-e le gore dikera di sa tsena ga botse nne gore ke tsantšha 1 napile tšhabela go 5 napile ba problem ke mola bontate o bonang banna ba bantšhi ntate morota ge le subela a ba e ka gae ba gae bošego ge le dikela le mohlomolape kore le dikela napile o hlomoga pele gore ke ya go bona kgokgoela bana jale e ba bothata jale ke mo e leng gore lerumo la banna le tsena gona bontate gape e thuša tabeng ya mohlapologo monkgo go ne le bontate bang o kry-e le gore ga re ke ntšhametse ntate morota go ba le monkgo mongwe a o be ga botsana nne then gape e thuša le madi a bontate gore e tline madi gore go be ga botse then o tlo bona ge monna a nwele lerumo la banna fore go ga tsoga mosadi bile o tšea lesuelo o suela jarata o opela sefele bjale o tsebe gore a o ka bona a re ke na le modisa o tse gore o right bjale ke mo ntate moremi a ileng a bona gore no go na le probleme mo and bontate ke batho ba go se bolele ba bolele gore mohlomong banna ba gešo ge lempona ke rialo jale ditaelo tše re ke bolelang ka tsona di gona go na le taelo ba bitša gore ke dibatana
dibatana ke taelo e leng gore wa itshumelela mo o dula go ona re gopole gore dibatana tše ge ba di ria go di tshumelela ke taelo e leng gore professor Mremi o lemogile gore ka mogare ga metse mentši go na le probleme ya mešito goba digateledi tše ntši tate moruta gone digateledi go le bothata ba digateledi tše ntši motho o swara ke segateledi se seng sa go makatša wa e bona jale e ba bothata dibatana tše wa di tshuma go di tshumile and then o tlo bona dilo di tlo ba gabotse bjale taleo tšele tše dingwe tše ntšhi tate moruta di gona tše e leng gore o ka di kry-a and then wa tlo ba kgona go kry-a thušo then o sa re a bereka tate moruta mo Jan First re bereka la bobedi la bone and then re thoma go bereka 8 re tšhaša ka 5 and then moki le tsogela frogo ba theeletše le babogedi and then ge le fitlhile le tlo kgona go kry-a thušo and then gape re na le thušo tate moruta batho ka ba hlalosetša gore ka gore ke kole nako ngwe batho ba le probleme ya gore ga ba botse mo radiong ka re re a segiwa mo ntate moruta ga re segiwe re a gana batho ba be gabotse ka gore o mongwe a go founela re ke nyako o tla mara ke tšhaba batho jale moki the aim goba lebaka le legolo la nanego leke a se go segiša o mongwe ka batho ke go agana and then mo e leng gore motho o tlo gana go kry-a maele and then a tla kgone go kry-a thušo ba e kry-le thušo wa ntšhina temorota ebile wena o hlatse ba e kry-le thušo ka lebaka la gore batho ba santse ba lemoge gore thušo ntate morota a e lebelele gore o kae thušo ga e lebelele gore o kae thušo kore mathata motho ke yena motho a tsebang jale go na le taba tše dingwe mohlomongwe ba bangwe ba ka ba founne ra ba botsa gore batle keno go ne taba tše dintate morota a di nyake mo radiong di nyaka ka gae di nyaka ka ntlwaneng jale batho ba kgone go tseba phapano magareng ga taba tša di nyakang radio le tše di nyakang ka ntlwaneng mo diphekong thobela ene batho ba seka ba fela pelo ntate Malefo ge ba go leletša goba ba nteletša ke sa sware mogala thobela o mo ile a mputša re mara gape ntate Malefo re a mo founela mara ga a bo gore ora miscol je 7 ena a bolole be ke mo founela ke serious ke a monyaka ke ra gomme ya se wena o le nnoši tate moruta ke bothata ka gore founu e kana go lebela go ka no thoma gore o boela go batho mosolo no subela ya no itlo mara batho ba lemoge gore ene go ne taba tše dintate moruta a di nyake radio a di nyake dipheko di nyaka meropa professor Mremi ke ngaka setšo ya thušago batho ka dipheko le ditaola le radio batho ga batle ba kry-e thušo maphelong a bona ka lebaka la gore sepedi se feletse re ngwana a sa leng o kgwela tharing ebile gape professor Mremi o ria le counseling tate moruta counseling go na le batho ba bangwe ba tlhoka thušo gore ba fiwa maele ba fiwa maele a tlhoke go hlapišiwa nne o ne o tlhoka go no fiwa maele and then ba le ba ya nnokeng ntate moruta go sa re tlo palela ko ga nokeng ka lebaka la pula e o tso re pula ge ena re palela ko ga nokeng ka lebaka la gore meetse a tšhilafetse a kry meetse a gogolega then ga a gogolega riang a hlakahlakana a tšhilafala jale ke nore mohlomong ka re ba bangwe o tlo re ke a bolela ba re jwang ka lebaka la gore ke tšatši la noka bjale ke tšatši la noka mara re betha ke taba ya pula e ineleng lerata di mathobela o bontšhe taba moroka wa khansela na ke taba ya neng le neng goba mohlomong go na le tšatši leo e leng gore o re bona tla ke boneng ba khansele mohlomong go ka no re botsa gore la bokae moroka o hwetšagala kae go direga eng mohlomong go le ka dipeakanyo tša ka gae okay mantaga wa khansela ka gae ebile wa phekola la bobedi o berekela mo Jan First la boraro o berekela ka gae la bone o berekela mo Jan First ka Friday o berekela Groblersdal Saturday Sunday o berekela ka gae ebile o ya metseng ya batho ya go phekola batho ka meropa ba tlhoka go thušo ka mo tabeng ya meropa and then ke mo e leng gore professor Mremi o bereka ka gona gore counseling o kgona go iria ga legae le ga le mo o a kgona go iria mare jale problem ke gore mo Jan First a gribale go a tlala and then ka mo go tlalang ka gona nyaka batho ba tsogela e sa le forogo thobela di ya kwala ntate Malefo lapa le bose le kae lapa le bose le gona go ne malapa mangwe batho ba gona ga ba elwa o ka se kuše gore batho ba gabotse ba nwele ya mohutamang lapa le bose ke taelo e leng gore ntate moruta e kgona go kopantšha batho o kry-ele gore o mme ka gae o ntate le bana o kry-ele gore ga gone kwane go ne malapa mangwe ntate moruta ge kana ba labohlano napile ke boxing day ya go le wa ntwa e nngwe bjale lapa le bose mmereko wa lona ke go kopantšha batho o kry-ele gore
re kgona go tseba gore papa ke mang, mama ke mang, ngwana ke mang, ka gore nako nngwe go ne malapa mang tate Moruta a o kgone go tseba gore ngwana ke mang, motho mogolo ke mang. Ya ke ile ka kwa e reta ke mogala bo mongwe ya taelo o beele ka go fela o bontšha gore ke nna tlhatse tobe ke ile kwa bontšha ga botse gore a bona Moruta nna ka mo go nna be go sena kwana ya mara ka baka la taelo hleng re buetse re kgomagane banna go a laetša gore ke ka lapeng man ke ka gae ya ka lebaka la gore ntate Moruta go ne malapa mang a e leng gore le maphodisa a lapile ntate Moruta banna ba le ba molao ba lapile ba lapile go namola ka gore go phela go namolwa beke nngwe le nngwe go lwewa la lapa le bose le kgona go tlemagantšha batho le tlemagantšhe batho and then batho ba tlemagane and then lephakama lona le gona lephakama le ntate Moruta ke la gore motho ge e le moporofeta go ba e le ngaka go ba e le sedupe go ba e le tšhupe a kgone go dia phapano e ke go dia phapano ke ra gore motho medima gabo e tle e kgone go bola le yena ka re bakala go ne batho ba e leng gore ntate Moruta medimo bona ga e sa ba batamela e kgona go batametša medimo ya motho a kgone go tseba ka gore nako go ntate Moruta go ne le batho ba e le gore ba thasitše goba ba binne ba sa swanela go bina ka lebaka la gore maybe mohlatlhi wa gago a kgone go bea taba e gabotse fele lephaka magolo retše le kgona go dira medimo gore o tsebe gore wena o wela fapeng le lefeng mo tabeng ya sedimo wa bina goba o bine tobela ya di a kwala ntate Malefu ya so a gone taba ntate Moruta re tlo tloga re thoma esgale professor Mremi Mutla o a batamela re tlo thoma esgale and then re tle re kgone go thuša baledi nomoro tša ga Mremi tše le ka di founelang di-branch ka moka ga tsona ke 060 060 959 959 0303 0303 060 060 959 959 0303 0303 goba 079 079 170 170 9862 9862 079 079 170 170 9862 9862 and then go bala ka founela nna go 072 072 133 133 6761 6761 072 072 133 133 6761 6761 go bala ka founela mma Mremi go 071 071 398 398 15 08 08 071 071 398 398 15 08 08 goba o ka founela office ya rena ya Groblersdal and then nomoro ya gona e re 067 067 ke so ke bule ya e bona le tswelele ga botse ya ra e hloka 067 067 487 487 17 17 36 36 ke nomoro ke biditšeng ya 067 ke ya Groblersdal re kgopela gore batho ge ba etla mo brancheng ya Groblersdal ba booke because space sa rena ke se senyane so ka lebaka la gore plekela ke e nnyane mo e leng gore e nyaka gore o booke and then re kgone go tseba re ne batho ba kae tate Moruta a ko go leboga go sa re a bereka re thoma ka 8 ya frogo re tšhaiša ka 5 ya gapela and then batho ba tsogele frogo ka ba fihla ba ngwadiše and then batho ba kgona go kry-a thušo ke a leboga mšate thank you wena rakgwebo goba mmagwebo SKFM e go fa monyetla wa go bapatša le yona goba go tseba ka dipapatšo ge o rata go ka tseba leletša dinomoro tše 061 513 1981 013